produit zagufasha gukira amatashe y'amatashe akuzengereje, yaba ari mu maso, haba ari ku ntoki, ahangaha ku ruhande, yaba ari mu nkokora, yaba ari mu mavi, ahantu hose hari amatashe. Tujye kurebera hamwe ikintu wumva ibyo wakoresha kugira ngo use neza, ugire umubiri usa neza mu gihe cy'iminsi 10 watangiye kubona result. Iyi rero ni serum nziza cyane wakoresha igihe ufite amata. Niba ubona mu maso yawe hadakeye, hadasa neza, ukabona harijimye, ukabona hari ukuntu hapfubye, mbese ubona hari akantu kaburamo kugira ngo uveyo, hano tubafitiye beauty ikaze ku Mubyeyi Magazine. Niba uri mushya hano tuguhaye ikaze, njye nibahizi Umutesi. Niba utarakora subscribe ikore nonaha kugira ngo tugumane ku Mubyeyi Magazine. Muri aka kanya tugiye kurebera hamwe produit zagufasha gukira amatashe y'amatashe akuzengereje, yaba ari mu maso, haba ari ku ntoki, ahangaha ku ruhande, yaba ari mu nkokora, yaba ari mu mavi, ahantu hose hari amatashe. Tujye kurebera hamwe ikintu wumva ibyo wakoresha kugira ngo use neza, ugire umubiri usa neza. Izi produit rero tugiye kurebera hamwe ni nk'umuti, kuko iyo amatashe amaze kugenda, iyo umaze kubona umaze gusa hose, urabireka ugakomeza ibindi, kuko ikibazo kiba cyashize, kiba cyakemutse kandi ku buryo bwihuse. Twihuse rero tugiye guhera kuri iyi serum. Ni serum anti-tache gommante mais et pied. Akaba ari serum wakoresha igihe ufite amatashe yandi yakuzengereje, ari ku ntoki nk'uko nabibabwiraga, mu nkovu, mu nkokora, mu mavi, ndetse n'ahandi hose ubona hari amatashe. Iyi serum rero urayifata ukagenda uyimasa ahantu hadasa ku mubiri, hanyuma umva ugenda ubona resultat rwose mu gihe cy'iminsi 10 watangiye kubona result. Iyi rero ni serum nziza cyane wakoresha igihe ufite amatashe. Iyo bimaze gushira nyuma y'iminsi 10 urabihagarika, ugakomeza ugakoresha noneho ayandi mavuta atuma umubiri wawe wongera ugasa neza, mbese yandi ya buri munsi atuma umubiri uba hydraté kandi unagaragara neza. Rero yego nenge kureba ama ingredient harimo aha, hakabamo glycolique na 10% ya vitamine E, hakabamo na collagene. Ibyo ikora rero nibyo ndi nababwiraga ko irarepara, ikanetwaya mu buryo buri soft, hanyuma rero amatashe yose akavaho yayandi yananiranye. Rero iyi serum wayisanga muri Let's Shine umuryango 25 muri basement muri Mike. Turakomeje, turagiye, dufite gahunda yo gusa neza, gahunda yo gucya. Niba ubona mu maso yawe hadakeye, hadasa neza, ukabona harijimye, ukabona hari ukuntu hapfubye, mbese ubona hari akantu kaburamo kugira ngo uveyo, hano tubafitiye Beauty Gram Face Glycerin Oil. Akaba ari oil ikozwe muri karoti. Ni oil nziza cyane ikozwe muri karoti, igufasha gusa neza. Harimo ama ingredient menshi cyane, ntabwo ari karoti gusa. Harimo jojoba oil, hakabamo vitamine A, hakabamo grapeseed oil, hakabamo sweet almond oil, ndetse na avocado oil. Iyi oil ni oil wakoresha mu maso ku bantu bose bafite kuri all skin types zose. Mu maso humye, hari normal cyangwa se hamavuta, kuko igufasha kuvayo ukagira po isa neza, none nta bintu byo gusaza imburagihe bita bigenda, iminkanyari iragenda. Mbese iyi oil ndayigushimiye. Umva ni mililitiro 100, ni kanini. Akaba ari oil yakorewe mu Faransa, igufasha gusa neza, gukuraho amatashe, ikakurinda no gusaza imburagihe. Yego, twagiye ku yindi oil nayo wakoresha nziza cyane. Iyi oil irimo vitamine E, nayo ni oil nziza wakoresha ikagabanya
amaribori, ikindi inarepara uruhu rwangiritse, ikindi irimo anti aging, irinda iminkanyari, hanyuma ikanakuraho ya matashe aba ari ku ntoki igihe ubona uri kwisiga nk'amavuta ukabona yaraguhinduye, wakoresha iyi oil ugasigaho nayo biragenda. Hanyuma ituma nanone ucya ukabona urasa neza. Rero iyi oil ushobora kuyikoresha yonyine nka nijoro cyangwa se ku manywa ukayibanza ukarenzaho ibindi wisiga. Resulta utangira kuyibona mu gihe cy'iminsi 7. Turagiye ku yindi oil. Iyi nayo ni oil ya vitamin C, oil irimo ikuraho ama dark spot. Nkuko nababwiraga, niba ufite dark spot, niba ufite amatache, iyi video irakureba kuko umva harimo byinshi cyane byagufasha. Iyi oil rero wayikoresha mu maso ndetse no ku mubiri, irimo vitamin C, akabamo na ikabikuraho n'ama dark spot y'amatashe, irinda gusaza imburagihe. Hanyuma iyi nayo uyikoresha ku maribori yandi asa nabi, ubona asa umukara, ubona bese yadasobanutse. Hanyuma inarepara uruhu rwangiritse, ikuraho iminkanyari, mbese ibintu byose bisa nabi iyikuraho ku mubiri, ukagira umubiri ukeye usa neza. Rero izi oil zose naberetse na serumu wazisanga muri Let's Shine, umuryango A25 muri basement, umuryango A25 muri Mike. Ariko niba utarakora subscribe uyikore, ukore like, ukore share, hanyuma tugumane ku Mubyeyi Magazine. Murakoze cyane rero, nawe utaha. Bye.